Alhamdulillah, suportante di subject bisa menampilan kami ubus, eme kisah-kisahin, so bisa kisah mian reven kisah pinte me kisah pengislat, ini kisah-kisah me harus amian, sebagai kisah ini pasal pegedok nyawa, terbiasa bisa menel pasal kematian manusia, pegedok nyawa, do bangla ini dalam kubur manusia ini, subject bisa menampilan dua perkara. Sewaktu dia nyawa manusiain, do hang ubus dedo, ubus Pilipin bag dalam bulak, bang ini naghalan ng lai si dalam bulak manusiain. Tapi sarate bisi manabian, pagi kita dua, binisnahin dua, dembuak kahapan, dembuak kalatan, mu saya, mian dembu binisnahin alaw akhirat, dunya ubus alaw akhirat. Ubus binisnahin mian surga ubus untuk marka. Dia mencari, dia pilih mian lai dua perkara mian. Dia mikir seperti kita manusia, dia mencari itu dia mencari banglelah selama-lama surah dan dene. Dia mencari bang dene surah lelah dan samian. So berlepak-lepak saya ini. Sebenarnya diseratan di ubus naik pasal manusia bang mati. Bang ini do nyawa manusiain bang ini pintu insyaallah proyek amtu kita beri insyaallah kemun. Kami mungkin insyaallah subhanahu wa ta'ala samian lek halanen amban pengen do nyawane ubus samian melai enuin mepeling sie bang besarahin kita pergi kaget na beke lesa beke magin telesa so ne peria in kemete untuk so us mate so kita tu story haja story amma mai ulama ante la benesi mian bisara Allah subhanahu wa ta'ala do si bisara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya misalnya tembidu amban mian pirak manusia ini amban manusia mati bang mungkin, bang manusia magkahagat tujuh Tuhan te berabal alamin, samian gustan nyawa na baginedo, samian gustan nyawa na baginedo, petek kasih samian amban nekebak amban nebuak, kaya mo na bakas kahinang ne mahapin kelakuan ne mahapin petek kasih, dong ini do nyawa bang awe gay mian malaikat mau kasih. Samian historiin yang pelik dan buain sampai sinulat bina aku Allah subhanahu wa ta'ala sinulat si malaikat in si tangan ne dune nyawahin not katinan gato inendo malaikat niya. Ubus mati pilik dalam bulak. Demikian pilik dalam bulak sama na inisap. Tek kanisap balik pinikel lum balik binawal balik bisa nyawanin pinikel lum balik mian dinaku Allah subhanahu wa ta'ala yang malaikat itu dalam kubur dua ubus sama dengan keharanin petek amban kok samian petek amban bek samian petek amban karawan samian petek amban bibang samian saya ini sebhalanen yene mukminin awut silau kiamat asabut pirapate Allah subhanahu wa ta'ala kemu pengen do nyawane sampai pe ini dan kehalan lai dalam kubur ubus balik kita bisa pirak ketirin si mian Gurupuhan dan buah. Sini, ini manusia ini magparat saya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sino sabi, masih ini pinapati. Masih ini pinapati wa Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana siya pinipitain mu'min, atau di mana siya pinipitain kafir, siya mu'min kafir, sali pinapati kita ibin wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus, istorihin, mu'min ubus ne. Ubus, balik isa pitipis ng kepak. Isa ng kepak, garo itaha istorihin, yan, Puwing sabang pinapati, yene niyan binggay magkahagat po Allah subhanahu wa ta'ala. Bagsigit haran niya. Sino yung betekahit? Sino yung betekahit? Ubus na sinin, niyan nilaw kitib. Tagnatilaw ko na helo, ang balindama, manusia yung dama, kaya yene, pag-inin mag-answer sa ako si Manamian. Si Manamian, ini betansya nun pala. Malaikatin, episode si ini, Pesut si manusia ini. Kau itu, kinilaw din ko itamahin, bang ida na isa,
manusiain bang mati, asam bang ini, may mati ini misalnya. Langsung pinapati, bangsong pinapati, bangsong ini doon jawanin, manusia manggi magkakarin, bang ini may petek kasi lagi magkakarin, kita hati bine, petek kasi menuntut ilmu ini, kapagala sa ito sa atin petek kasi magsikirin, kapagala, petek kasi magpuwesay, magsabi ang tiyan mo. Naso manusia kana muase, manusia kay ngaji, di menuntut ilmu, manusia kay magbasa Quran. Manusia gay magjikir, manusia gay maghaji, gay magpuasa, gay ini mapitigtasihin. Pumasa mo sa pinapati umat, Pasti pinapati manusia. So gay magkahagat, gay ngaji, gay pagkali, gay kahagat, gay magsampayan, gay magkemon na pangandagan, gay nana. So pinapati mo sabi, Allah subhanahu wa ta'ala. Bingkapapalay, bagas tekinetibin. Gusto mo ko sa mati ng buwa ka, pero gay magkahagat. Ini mapitigtasihin. Hukum. Kalatan siya kita. Lagi sampai ultimo haling lakal narka pakali siya hawa. Pakali siya. Siya mas mapita kalatan ni sa pinti ke bre kalatan. Pinti ko be. Yan ini kalatan ni. Yan pinti ko mapati. Pero pangalan mapati itu. Mapati siya na dosi. Pinti kasi bendupa. Pero pangalan. Demikian yan pinti si kita bibe susu sabihan magkasa. Kung mga magkasayin, kuto ka na sunan sila ito si ano bahay no siya. May bituan na siya na bituan na to. Magkasa-kasa yan. Yan po na din. Yan po na din asal ano yan. Hindi? Karena bituan na nimi. Siguro, sanas. Bituan na. Dia magkasari. Kerupangan. Kung pwede may kerupangan. Us ko ingin. Kaya tabi gana basa. Kung umbal tak na pinay so tewatan na din. Gana na gana hala hepol ng marapit kini may kurang haja. Ina kawati may suwarin dati piti pinano may kira hala ino sa amin. Pinti basa. Wai ni magani poran na bro. Poran na pagiging hala niyan bisan agen niyan ko ako sweldo ko 500 riyal ng bulan. Na lob ko 500 pagbili ako sa amin kira tibis manakanda sa amin ubus pagbili sa amin ano. Pinti basa may kero takali atau dalam saya mundo masih hati masih hati Allah subhanahu wa ta'ala di mana sih pinti mang menghantar atau pinti mang magkasuan ay pura-pura misalnya sih kerupangan pinti kerupangan usin sendiri ko na mayan petek kasi kerupangan nila kelakuan nila dalam eso mati ubus niya ni kura di petek niya ni kura di petek so ini petek kahinasirin inin sari itu hanggang suwe petengan tebi hanggang suwe asal paham tebi dan asal pekagamaten bi pagkagatan bi sari itu inin petek kasi mu'min mati itu petek kasi kafir mati sila petek kahin bang mati manusiain bang pinapati manusiain so pinapati manusia Allah subhanahu wa ta'ala kata bisaraku sa manamihan jadi pangat makin munasib binisara musuh mati si manusia lagi berpahat. Tak nak petek kapiu papagala si kau samanu bentuknya. Asal samanu te gani ya petek kesedih gerak kita sedih samanu. Cuma gua adu mana samanu syaitan, cuy pabantuk si samanu. Ini bisaranin ketengan te Angka dari Allah Subhanahu wa taala, "Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya." Sebab ini sehatan pagirutan para cari di Allah Subhanahu. Dah sekitan tebiyene dan inangin luk hinang kerupakan. Kaya sini Bisan hatu sa ingin ano bang na samano yung mo ba bisra sa yung di ba? Samano mo ba bisa kita kahagat ato sa ingin. Umar Abdul. Ini siro, nda makiti. Pag samano mo ba, bisa mo ba ang ginang dakaw dito, kagat yun. Samano ka na, sa kana, lepas ka na, ano sa pabantok samano. Ini bisaranin. Ini oke wanakku. Mati kau, itu kamati si agama Yahudi.
Dagkaw si Islam, Islamin inazabu Tuhan dalam neraka jahanam. Bisa rasa mati ini tabut kita di memperlihatkan di dalam nazak sakaratul maut. Ini bisa. Semua syaitan ini. Dagkaw. Dia kau nu sama lu kita nu bisa sama lu. Dia tu bisa dagkaw asal ini kamu petek tu petek itu syaitan ini deh. Pinakahajan asal fitnah tek kasi kau ini. Puas kita bangkaiwan fitnah. Fitnah kelong puas nih. So, pinakahajan fitnah petek kasi kau fitnah bang di kau dalam nazak sakaratul maut. Ini sama dengan pengurungan COVID-19 bisa kan bentuk sama. So, itu mana sama syaitan. Ini hawa pasang ini power syaitan itu sama. Papanto. Mati kau itu tuhutun kemete Yahudi, agama Yahudi, Islamin inasabu Allah subhanahu wa ta'ala dalam neraka jahanam mereka non Islam. Tahala ya. Tahala. Kagamian makato bang Muslim ke makato. Dia makato buthala. Ini mapapakalas niya. Ini mapapakalas niya bang Muslim kita ini. Sejak kita bisa menerima ini, itu. Namanya kita bisa. Ini kita malaikat ini dalam ini. Kalimat Allah Taala. Kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bang mukmin. Kalimat tentang malaikat ini. Bang mukmin kita. Dia maka semua piu masih si mukmin lagi piu masih ini syaitannya. Semanung piu. Dah kau nu. Ini bisa lain dah. La ilaha illallah penut bang mukmin. Tahala men. Pagpagatahala, paganti, sino ganti? Sa'ino. Bistabi bitna ini, iinisam. Sa'ino, kumarakan kau. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man haqqun nasi bi husbi sahabati. Iwe, dan buah sahabat Rasulullah sallallahu sinapin Rasulullah pinne, sahabat ni pinne, ini, awen. Bagay ku manusia sedih manak. Asal sebenarnya hak ini si pinne ini pinne sesuai pinne kasahan wampan aku Allah subhanahu wa taala sedia wampan aku Allah subhanahu wa taala pin Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai pinne seinu mintel sesuai pinne ini hawa ini hak kesintan samia si waktu kau mati pen seinun piulah kau nuhut agama Islam mati kau si agama Nasara Islamin nazar dalam neraka jahanam. Seino yan asal piu si kau. Nasini kita bigay petuhut. Si sama tabi si bisara sama tabi. Duk si bisara sa iti bisamya. Dan buhain Yahudi binawanin. Dan buhain Nasara. Samano Yahudi lumogawin bustan samano Yahudi bisaranin dak mati kau kamite Yahudi. Ubus pagkailan buhain bustan sa inun din at mati kayo kene si kemete Nasara sa niya. Lagaw pinanuot si agama Islam lagaw pinanamati si kemete Islam Islamin inasab din narka jahanam. Ini ada buah kisah. Ada buah kisah tikalagun na magsumihan mga atasab ko mga sipin mga inuin. So ako kan ko bang tusir hat inin kemetian le bang si antai so bang tusir Arab salat sas. Ini ada buah mati manusia. So mati. Lubos musike mati pinagpunan na ko kita dito pinagpunan. Lubos musike pinagpunan. Ini ada buah na ko basa pinain nukin dia. Ini pinain. Ano menukin. Basa nebut, masa kau kalimat ini, masa kau pinai kalimat la ilaha illallah. Pinai sama kimia, ini momnya. Nalai ini masa, binobusan ya masuk metemia. Masa kau pinai kalimat la ilaha illallah. Masa kau kalimat la ilaha illallah. Masa kau kalimat la ilaha illallah. Kimental besaran, pinai doktornya. Kementel na bus mentel misara menu kinemia tidak kemen butemia misara amen so metemia pinne ashhadu
إن أشهد بشهادتي أشهد أني كافر بلا إله إلا الله استعلي كمتين بشهادتي بسبب ما الكتاب بين نسي كمتين يكون بين نكويتو بسهدي بسرانه إيه مكافر كوبين نسي إيه كلمة إيه لا إله بنتل بسر مكافر كوبين نسي الله سبحانه وتعالى لين هي بينو كمتين كان كمون نسي كمسلم تقول تبي si kemon sembahyang TV doa TV timbang pen TV ini pusat KPT TV ini husnul khatimah pen men rabi ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam tekuni sebuah timbang pen ini pusat KPT TV ini yang domen saya mengkafir semua dari Islam KPT TV ini kemo kadri kalimat la ilaha illallah asalnya balik TV Israel ini Bisrah boleh? Balik di Bisrah saya. Bang manusia mati, dia magkahat, dia may petekasay luman, kemon yan ini asal nekura penuhutan kemon nekarupangan ini pabangalan setan. Sumegwa sinap na pebentukan si due yan manusia ini si ini si samane nuk si seine ini pimit na kita in mato manusia pinapati suatu ini do nyawanen petek kasi kao pabantuk samanon si kao sa inon duman penetinan mo ka magdelen nila sumagwa dinaak dambuain pe samanon matay kayo delem mikep Yahudi kay sa inon matay kayo tutun ini agama nasarahin bang manusia muslim nag-agama Islam tatutun delem narka jahannam inasab Allah subhanahu wa ta'ala nabang manusia kafir manusia manusia ge pakale ge magkakat nangadap asa ite tuhod na pinakale wa na sa ina pinakale wa na sa manen pinakale wa na sa ina tuhod na bisara Yahudi agama Yahudi kimitayin agama Nasara kimitayin sa amya manusia ge magkakarin nag-isab pitek ka basi dumani sa manen dumani sa ina sumegwa ini sa seitan sumegwa pabantok ini hawa basak setan ini hawa basak setanin kung itibisrat kami magbalik-balik magis bahawa basak nin magis sa gay tepelwas na manusia ka dalam surga bisan laro bagla dalam surga Adam alaihi wasallam tepelwas doa ini hawa basak anyway dari mikir sa magis kita den darman do Adam sampai si kamate na sa manjana kita makasawag kita doon kita magkasawag kita siyempre mag-isinayin hanggang sumagwa pero TV bang manusia ingay magkahagat tuju Allah subhanahu wa ta'ala bang manusia imyan magkahagat sumagwa sinagatan ini pero Allah subhanahu wa ta'ala yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit bang pedet ka syaitan niya bang pedet ka syaitan niya ini pabantok si sama ruk si sa miyan syaitan kaniyan yan ini bang mu'min tuju Allah subhanahu wa ta'ala bang magkahagat tuju Allah subhanahu wa ta'ala yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit angkan sumigit tinitin na asal patatap pagkahagat kami patatap panuti bibiginuhin minuti panganak Allah subhanahu wa ta'ala bang manusiain mu'min tuju Allah subhanahu wa ta'ala bisan pesayan lain ini sara sa manin pampayaman lain ini sara sa inan sa ipampayaman yuthabbitu Allahu alladhina amanu pinatatap Allah subhanahu wa ta'ala kita Allah subhanahu wa ta'ala sine yarupan min manusia memiti maghagarin yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah pinatatap Allah subhanahu wa ta'ala mu'minin dukka mu'min temone mata ik mu'minin bila fid dunya bangi mata isi del dunya bangi wa ini si waktu dalam nasa sakrat al-maut tapi mata so lain sama pitain setan pisisiya sa amihan pisiya kita sasa kita ada setan sa amihan ini manusia ini mu'min dahil sabi ini magkahagat tuju Allah subhanahu wa ta'ala wa bil akhirati lubban laysa illa qiyamat laysa illa akhirat anta bil akhirati anta bil akhirati إن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إن تتقوا الله سبحانه وتعالى سبالصراحات
Yene manusia magkahangat tujuh Allah subhanahu wa ta'ala in bang pepinnya si elaw dunya si elaw yan si penyedo nyawane kita itu iya wa syaitan kaya may kabisara wa setiap manene ke Islam setiap man kalimat la ilaha illallah muhammadur rasulullah umus wa bil akhirati tukbang lain ini dalam kubur ini bisa dalam kubur ini bisara pada dalam kubur itu sebenarnya luit juga apa lah ini sebagai ini sama manusia mukmin bang mukmin ini silakan bekas bisara siapa namanya dan buat bisrai bang mukmin nagsekene pe indama pamangay ni malaikatin si ini bian manusia mangga edo pagiging lumabi kasabi boleh bisara mengatakan pin oke ni dia tidak wajar pin ni bang sine pin ni lelamia eri bisara dia pagpayam ni pinagiging siya pin ni yeden pin ni memberi saksi ko yeden pin ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nih, manusia yang mukmin anseran ini bisaramian. Sebab bila akhirat ibn Allah subhanahu wa ta'ala yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit bil hayati dunya bil akhirah. Kaya man sikit pangito nyawane sikit lum ni pesamian. Ini kaya besar sedih. Ini besaran bisarain kalimat la ilaha illallah sewaktu ini do nyawane. Ubus paglepe or bil akhirat ini dalam kubur pesamian penikalum ni balik Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus tadi orang sambang ini dalam kuburin. Di dalam kuburin kebiasaan ni sabsamian pergi ini lah ini sudah iman dan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia bang iman, manusia bang mati dalam Islam, bang manusia bang mati dalam kepercayaan kepada mukmin, yang gara kesusahan ni. Bisa menduigi dauhan ni, mana ya? Kau itu muslim, itu mukmin mati. Kau itu kan dia berserah ni, balik-balik. Dan ia mudaruk 400 tahun Nabi Muhammad SAW begitu. Si itu ni mati manusia. Bumu'min tu Allah subhanahu wa ta'ala. Bekunus ilipanan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kubur dia. Pendekalum nabalik Allah ta'ala. Kini ya wiyah mangsin niya. Dengan munuk 400 tahun tak kita ni Rasul. Suwa kita ni. Pendekita lah dalam kubur. Kini ya mangsin dalamnya. Kita uhan ni penerin Nabi Muhammad SAW. Wali kita uhan ni. Saat ini. Saat kapag percaya ni tujuh. Saat kapag kagat ni tujuh Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagwa abang pita bantu ka tapos tingkat bentuk bang sige bentuk dan hijena sa mga pasti tibi. Sumagwa si waktu manusia mukmin. Magkahangat tuju Allah subhanahu wa ta'ala si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hangkan niya tiraw dalam kubur sa miya. Kita uhan na ini. Hangkan niya fitna si dalam kemetay ni sa miyan. Niyan sinasat niya kita sasat ang agama ni yan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Di mukmin. Balik kita bisa menutup niya. Manusia kayak magkahagat. Bang manusia ini kayak magkahagat mati. Kisa bang mati, abang mati ini. Kisa bang mati, yan kita kasih. Kaya mo na abang kinubangan kalakuan na pinitek ka na bisi. Pinitek ka na bisi. Kanuutan din, mga daw nyawanin syaitan. Syaitan. Papakalan sa samani. Papakalan sa ini. Dinaak mati Yahudi. Pinsamain. Buntak syaitan bustan sa matin. Ubus atau dinak pin syaitan bustan sa itin. Dinak mati kipin si agama nasara sa amin. Nabanggay maghagad da dapat. Mati ninggay Yahudi. Di mo nakirot kumite. Ninggay agama Yahudi kumite ni ninggay agama nasara sa amin. Bus mole ang kataw cello jamati ni. Dele nabda sa hanam. Waliyadu billah. Iya. Gatrab. Lagi bang mu'min ini. Kau tidak seratan ni. Gay tahala ang bantiye, ini kalimat niya. Pinakita Allah subhanahu wa ta'ala. Siyem kalimat niya, dinaak, Allah subhanahu wa ta'ala pinakita sa malikatin, ini kalimat la ilaha illallah. Ito bisaranin, hanggang nebang niya mati. Asal bang lukit, bisine-sine sa amin, naka magtilaw-taliw, naka manusunay bote, bisara ayat. Ganyan nagkasayo ka pa mati. So ibangin bote, bisara makakali pa yan. Sumegua, wayang may kinisara pa kasabi ni malaikat pinamanan. Malaikat pen amman dia tak langit sa amin menut Israel menut doon sa amin malaikat pinaman naman sa amin men pedaya. Nangan duk ene lain ni perkalain setan niya ni pili siya sa amin nangan pang niya lu mate pa man tibi si waktu tibi. Yan lasa kini kiinitib sa amin so bote bisara misara yung kalimat la ilaha illallah. Itu gitu. Dengan mangkit tukin ti bang ni manusia dalam kuke mencari. May inutag na. May inutag na
ni antan na kimita antan na sayan pinnaman kinentugin mo kuno malulur bangus siguro say gina mamate ini gina mate pagtugin ka pa mate pagtugin si yan song si iredo nawatin sa amin o malaika iyan ano biyan lepas na intan manusia kana ano na sumay kagalete siya bistrana ibang kuite kalere sa amin katuhod na ubos sa pairedo nawatin ang pagpere sa amin itemonin kalimat la ilaha illallah pag-iin bang temo kalimat la ilaha illallah bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalami la ilaha illallah ini dakhala al-jannah sisi manusia mata itemonin kalimat la ilaha illallah ikhlas temonin sa amin kalimatnya manusia alay jani ito kweru siya pemulihan din tawag sila kiamat hindi ng surga bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya po sa banggit mo manusia in kamati dati mo ni kalimat la ilaha illallah menggeme na manusia in sabtabi banggay manusia in mekimo kalimat la ilaha illallah bangga mati dalam ke Islam kalimat la ilaha illallah ini kimitay bisa enggak mag-amarhara to sila kiamat sila dunia so may kasab karupangan na sab kalakwan menggay mati megdem Yahudi menggay mati megdem Nasara sari do titikhan ng tawad sila kiamat dilam na nazan na mula sa dalam bang manusia enggay megdemo mati abang mati ite po ni kalimat ini kalimat dina ko Allah subhanahu wa ta'ala binawas kiti ng kalimat niya iya sekamate ubus tedo nyawahi tasasat ko syaitan tebisranen kalimat ini mati ko binis Yahudi mati ko si niya nasar ko tebisramian ko Kristanian waktu tinukin madamua malumlay pinne ko ito nagdiksasi ko pinne benal ko pinne asal magkapi si kalimat la ilaha illallah sampai iledo niya mati manusia niya Muslimin kan pwede Nasara naman may Yahudi kaya asal Arab itu sih Nasara itu tebisranen angkat manusia yang memperkurubangan asal diligo teman diligo kita bisa lihat Allah Subhanahu wa taala bukan dapat boleh kita bikemon Allah Subhanahu wa taala lebihanten di kematian bang mati Yahudi waliyadu billah bang mati Nasara kan dapat mati saya pinapati dan kisah so insyaallah bang pada kita pilih wala tamutunna illa wa antum muslimun Allah Subhanahu wa taala dakam hitin ini magpapati atau piniyaon bin kibitin malikan sumigwa teko tehi bang pen kiti asal dalam Islam teko tehi ini karena Islam kemati Allah Subhanahu wa taala mati ini kadapat mati umus pagano bisratan yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah selo dunya pena dalam nasa sakratan pagano nyawa si dunya pin wa fil akhirah dalam kubur ni dalam di si akhirat ini si yan naraka si surga si dalam kubur Kaya manusia yang bang na mati, ini ada perang na nalaw kaya akhirat ng siya. Dalam kubur yan. Peglay dalam kubur, pinakelum ni sa siya. Pinakelum, kung kelum yan, kung kelum yan ay mu'min lay, pinabalik pisya nyawanan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tinag ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinupisya malaikat. So, gita, gita suwal, yan, pangkuing, gipikianang ito sa ratawi, ilmu al-ghaibiyat bang kuing gipekelu di dalam kubur kaya kita tiap dulu bang saingge bang buat kita betul yang nak penkalun na balik manusia inanan na ene katana ale atau ada mekoske atau yang merata data ini ke so Allah alam dan sumegwa ini kata kinakatan di manusia yang pangus kinubul penekelu balik Allah subhanahu wa ta'ala terus penekelu Allah subhanahu wa ta'ala kamus wai hangkan penekelu jadi maksudnya supaya mereka besar itu mereka besar walhasil ini isang tilaw mu'min yang bang mati sa umian umus tinilaw sa manusia ini manusia kafir mian musike dewo na mati Yahudi na kinasara na kawaliyado billah kimetain tinilaw pigilang kubo na sabihan pinikilaw na balik Allah subhanahu wa ta'ala tinilaw Bianu Allah subhanahu wa ta'ala dinapini sa malaikat nin wallahu subhanahu wa ta'ala pine kapna dalam kubur bahwa pinipini nyawanin pinne ubus tileon bi angkat elu manusia yang balik tinilaw ubus pagtilaw na sinin biyan ini pag-elu na balik tinilaw biyan mu'minin sari sa ko pinilumumian sabi ha so ito ito misra ko si manamian inuin
Lelewin kemon, sudah buat semisal semalaman diseraku ni pasal bang mukmin mati asal bisa ini tilaw kita wan. Bisa ini tilaw kita wan, bisa pegang begitu pasal jadi pagtabot bang mukmin mati dalam kubus man tilaw yung salat bang mukmin. Nasing kafir tilaw. Jadi kalau nabalik Allah Subhanahu wa taala manusia mengi maghagarin ubus ini tilaw. Kita kena malaikatin doang, kena malaikatin doang kan, ini kau malaikat dalam bis muminin bisa. Umus bektek kagalim, manusia lain elum balik, niat pi doangan malaikat siya. Nubus bang mumin, niya ang pagparkala, ngagpangan iya lain dalam ku. Sekitar ke malaikat. Ini nembuah empat ini seperti mana dia. Ikut mana ni kak? Agak betul. Sini betul mana. Siapa? Nembuah empat perkala berpetek ke nembuah empat aman dari petek ke siapa mukmin. Ia nak pengan malaikat hidup haji jaga itu pisi yang sabi ini petek ke siapa? Sembahyang. Amban petek ke nama. Amban at tagkok ni. Pagka song ginagol suway. Ganit song ginagol alin. Song ilan. Asal binatil. Ini tinokol. Ginagol siya. Nadapin sa bayangin natin. Yung tuli-tuli. Elom na suyo ko. Ano tuli-tuli niya? Tuli-tuli lain. Ano siya? Kaya mencari. Tiap pinne. Bisan dosain ke pekeng ni. Bisan dosain ke talane. Sa ini sa amin ni. Pekeng ni pegdi ini, bang tek kalau tuh dia aku hinang deku saya muna. Pabantu, nagpangan malaikat, iyo masing. Napegi bang manusia gana sa bahayang nito. Sino yung petikap siya? Do, inang ni bigay mahapin ka petik. Petik kasi inang ni bigay mahapin ko abis sa bisarabi ng sumadalumya. So pabantuk tabaran pas negara bagas kita kita bantuk sa paano tayo laro dyan pabantuk. Bentuk sa amin, bentukin ang malati. Gani ang agpangani. Sumikuha gani ang agpangani. Lubis ang dosa ingi, gek agpang malaikat. Gani niya si malaikat ni. Gani ang hinang ni betul bistara ang agpangani lang. Sabi ang hinang na. Yuri, mga agpagin rai, hinang mahapin. Berakhir gini, sudah ngazap siapa? Gani anak pengani gani anak pengani mereka tidak duga magdairai, maka ase, gani sembahyang, gani magpangaji, gani magbaca Quran, gani nuntut ilmu, gani magsembahyang, gani asal siroten. Kasih, dari sebelum saya malaikat tuangan lagi. Semua, gak saya magdairai, niya isab akan Tuhan sisi. Ini pintuanin, kalau kamu magdairai, yung ana, kemudian kemon sabi ang nakalakuan ini, amat na, ano daw? Semua asal mangkit, ini mangkit asal tinetihan bang ubus niya. Ini sila asal tanda niya, asal kanya bisa atap. Tiyo biko pinne bang sine Tuhan ne. Say. Dinoro bang sine Tuhan ne. Garo so luwa na pitero tukul na luwa na rukka sabi na wala ga. So nagwa misaro del. Naga tu sikite bisa do mo berai pinti bisa pasing ke to beruntuk to sa amin so magbisara. Ini pasti angkan dari Allah Subhanahu wa taala. Santara ade manusia kung magpapusiin ne inja'akum fasikum bina ba'in patabayanu. Bang pinapin ni ngakanga kasama yan ini sama kali sa kamdar ng daerah kahagan sumigua penting ko anong di pesti ubi bang to kaya ini ko kasama. Ini pinasti to me bangka asal to kita kafir ke manusia bang ini ke. In Allah Subhanahu wa taala tiyang ko binne bang sila Tuhan ni. Di malaikat lain sa amin elum balik sine Tuhanmu. Ini loh. Enggak pengen sabol ka. Merang mukmin indah masih lihat ini. Inan sen.
Tuhan kung pinne Allah subhanahu wa ta'ala. Bang mumin. Ini na question. Ini sa mentilaw sa amin, bang mumin, tahan Allah subhanahu wa ta'ala. Peke bang manusia kayo magkagat to Tuhan. Ini sambung na rin dito. Mapi maklum. Mapi maklum. Ana sawa-sawa pinne mapi maklum. Pinne Kung pinasabalik lang, pwede ko bisara Ambiya. Sumagawa niya, pwede bisara asal elo, bisara Quran. Arab, ano yan? Luwa Arabian. Pwede to ko pinasabalik lang. Pwede mami maalum. So, pwede rin pwede mami maalum. So, pwede la adri. Pwede kitauhan ko bang sinatuhan. Ibig natin bilin Mangan kita bikinakan ang bantuhan. Tibira pala magiti. Us, kikituhan ko sinatuhan. Buwari pinikuhan si kita hindi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi, kan kita pinikuhan wala ka pineka. Dan buat aduh. Leben amban kita Tuhan te pada alamin supaya kita mag-ibarat. Nut panganakan Allah Subhanahu wa taala. Nut panganakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, nubus dalam ko. Asal pinere, yan asal hinapusan natin. Malaikat apa yang Allah Subhanahu wa taala tiyaw ko. Kalau kamu mencakup juga maghagat manusia mati dalam Yahudi atau Nasara samian bu anak iyakan anak niyan asuk anak sama anak ini samian ngamah kita bang tidak anak bisa birahin bu ya kan wag anak bisa bumili ko kan bisa may bisiyain dalam dalam ini dalam simbahan kita anak basa iyakan kita pakai. Bagaimana cewek Yahudi meron siya? Kita masa nakiyakan. Nga kung kita Muslim, bukan kita magsambahan kita mag-aros sa amin. Kita. Ini yan. Pus, Allah subhanahu tiyaw may ko apin man nakabuka apin bang si Mas Arab. Kita man tabi ng ano eh. Bang suwat tabi? Kung ano mo, pinahap, si indama, suwat tabi nag-adong pinahap, inano inanua telo soal ino telo original soalnya bang magkapasi telo miyan okay telo pa ampat bang magkapasi ampat kayo soal kan suat TV mandra buka sina Tuhan do and share din sa amin open ka memorespect sampai sekimete memorespect buru-buru kita mag-answer siya nula siya wasa ka dapat asal pendek tapi nuwal kita ini hanggang kita pinagkalong balik wa Allah subhanahu wa ta'ala Pagka sabi dok kita bititilaw. Dok kita bititilaw. Weh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ito ne. Sikit gapin na kita uhang po bang sila Tuhan. Amat po. Ya kita bisa men nag-umul. 50 tahun, 70 tahun, 100 tahun sabihin. Mangan nila usang sa amin. Ini. Hak amal Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan. Berpahala. Dinhengan. Gaya magkakatuhan. Uwos. Didaptinilaw kita ya Allah subhanahu wa ta'ala malaikat pinne. Tilaw ko pinne. Waman nabiyuk sine pinne nabinun. Pinsi Malik. Ini ko biya? Mabi malu. Lahat eh. Gina pinne kituhan. Gina kituhan tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gina kituhan tabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gina muslim. Okay. Ubus. Pesuro sekitel. Sino pinne penuhutan nun? Sino Imam nun? Si Malik Marbalu. Tiyan pinne kitawan. La adri. Gani as kitawan kita. Tadro pinne nun. Hine pusan nende. Pinne wamadinu. Wamandinu. Ini pinne agaman. Sige. La adri. Ini pinne kitawan ko. Nabenal bin Allah subhanahu wa ta'ala mati dalam Nasara dalam Yahudi mati dalam agama Yahudi mati dalam agama Nasara ubus puas tinatna Allah subhanahu wa ta'ala pinne lubak mene tiap-tiap lubak bintet daru ine mian pitumpu asta dalam kubur lumelek dalam kurang pasag dan buat lubak ini malaikat besar tiga temuan kalimat la ilaha illallah Gak tekilere Allah subhanahu wa ta'ala
ga takilene ga ketuhan Allah Subhanahu wa taala, ga ketuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ga ketuhan ne Quran ini perutan dan Quran ini berdasar ini kitab tabinin, duga ketuhan ne ini agama Islamnya. Wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Kepene ketuhan dengan agama. Kan agama ne manusiain mati kan agama ne. Pergi mati kan agama ne. Kemudian dalam Yahudi duduk dalam Nasara, abut dalam neraka jahanam, selalu kiamat dalam neraka jahanam. Ini sifat. Waliyadzubillah. Namus mukmin negani. Bisa menkemon soal mian sini Tuhan mun ke Tuhan. Sini Nabi nun ke Tuhanku. Sini mian imam nun ke Tuhanku. Si ini agama nun ke Tuhanku zaman bang mukmin ke Allah Subhanahu wa taala. Gay kita bisuse, bisan kita gay ni tahu magarap. Ni apelai istiwa. Soal indama kita ni. Ini katuan ini bisa ramai dan pule. Ya magiakan ini kita tahu ya mati kurang kuara. Demi kesaya ni. Demi kita Arab. Demi kita Arab sahaja. Magarap benui. Awan nabi tapi kau kita betuin. Bis nabi tapi Arab bilang kau beriswarikan ni malum. Kau nak malum sahaja. So kita bila silahati kita tuhan bila dah bekas mati Saudi, dah bekas makaji, itu nan isa enggak bisa Arab, detekkan kesini bisa sahaja, itu bisa lain. Mengiyakan, wallahu a'lam. Mengiyakan, wallahu a'lam. Kaya mo na magbini saya, magsamboga juga, wallahu a'lam. Kaya kita semua importante, kaya kita tuhan tabagin na lugahin. Sumiyakuha, tabot sila kiamat, lugahin bisrahin kaya mo bisa Arab. Kalau kiamat itu beri madalan kubur walhasil bisa Arab. Langsung gua dakam susi kita susi. Bisa kita juga makaji. Bangjaan tibi agama tanbi. Banginuhan tibi agama tanbi. Bisa kita upama magbisara. Malaikatin upama ipit sa kulur may babae. Mag-Arab sa bungan tibi rupiakan masih kinito Allah Subhanahu wa taala. Tinantirima ni Allah Subhanahu wa taala. Do pinaghati ni Allah Subhanahu wa taala kita bisa amin. Amban Allah Subhanahu wa taala kung malaikat sa mga kito bang mukmin itu Allah Subhanahu wa taala. Cuma gua may kemudian saya masalah bang luben mukmin problema ini tidak tujuh Allah Subhanahu wa taala boleh dari agama. Gani agama ni. Gani agama ni. Ubus problema itu sin bang mukmin okey ni. Cuma gua duk bang kafir okey ni. Saya ni. Cuma gua ni asylet ni. Sini. Asylet ni yene manusia. Lumen kafir indama dumani sa mukmin. Sini sa mukmin ko. Yan nus-nus min si Malik. Correct. Nus-nus mukmin, kafir nus-nus. Yan mukmin sa amin. Sini yan manusia. Tarik salah. Dumay. Manusia. Teten manusia dupang. Temone kerue parkalai. Temone kerue parkalai Lucia. Nubus ini bangtus kita benarabit ini manusia pindah munafikin. Munafik. Sila dia. Duben kafir duben mukmin semua ini munafik. Semua si final decision Allah Subhanahu wa taala munafikin duk kafir kini kung tinai Allah Subhanahu wa taala selalu kiamat dalam neraka sana. Waliyadzubillah. Sini ini manusia merupakan supaya magagama. Manusia magkubangan, magagama nus-nus, so magagama, ubus, teto, pitnahin, lesi, yung kumite ada kala, pag-isa ini, nemo mati ko ako kumite kung kumite Nasara, mati ko nun ako, agama ko na Nasara, atau apa yung samanin, ako pwede Yahudi, bubabantok samanin sa amyan, bentuk setan ni sa amyan, bentuk samanin rumeni, samanin rumeni sa ini, so ini ako pasapit na setanin, so mati ko pinut ko pwede mete, si Yahudi ko pwede, nut ko mete, kumite ko pwede setanin sa amyan, ubus na kanot si Islam, Islamin, ipin ni dalam neraka asam jahanam ini fitnah ni sa amin basa siniksa, buhay ni kayo, yes siniksa yung tawad sa lugamat, bang manusia mati karena agama ni, atau mati dalam Yahudi dalam masarang tawad sa lugamat siniksa dalam neraka jahanam. Itu, hetin waliyadu billah, manusiain munafik, hetin yang ngapta. Hetin munafikin ini nipu atau nipu. Kasi, tapi kita ni, yan manusia, bustan penipuan, mag-agama, yan magsambahayan. Kasi bagus magsambahayan, magmasihat. Bagus magpuasa, magmasihat. Ngaji, bagus mengaji, magmasihat. Maghaji, kemon na agama, hinang na sumewa. Kemon ni sa masihatin hinang ni.
na ini mitepi nangkan tabut sila kiamat lugi karena lu tabut sila kiamat bila sulit. Tapos sa mabihan, mawag na oras tandi na murahan bang pagkitibitin gay yan na pinitek ka bang pagkitibitek ka dila nasa sakratal mo gay kitibitin upit na sitan lay nakitut kitibit sa kalimat yan ibisaramihan la ilaha illallah bang kitimate lugi panganak ka Allah subhanahu wa ta'ala mate kitibitin Islam sa amihan tekut TV bang tadi sa TV tekut jika buat TV tinapati Allah subhanahu wa ta'ala Islam dum bitebo dalam kalimat la ilaha illallah hada wallahu alam wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillah.